Kanya laki din! Nay, si Kamot Gayam, bakla. Anyat gatangaw. Ay, bibili ako ng sabon. Tayman Ariel powder. 5 sachet. Ala, mabiit lang ang araw, da. Aw, atoy. Ay, thank you. Ito yung matibayad ko. Na, kaslaado tilalaba am ita, Oo kaya. Amo mo nagiti kakaanak kak amokong. Naglaing dang agi mureng. Naimbag kumamat ano mang tadda iti igatan ko iti sabon. Ngam, was? Ay, kat nairwamdan akan ka. Nairwamda, iti kinasingput mo. Ay, Diyos ko Ala, ingka nga rudan, tapno makalaba kamutan. Sigurado ngagmalmalem ka manun ngaglaba. Ay, salbang tinastoy. Salbang ka talaga. Hey, apa yan anak ka? Agong unget ka, Mike. Kitain niyo matatatang. Ay na, saan pa nagudwa ti lalabaag? Ang mawanan ti danom. Anya matatikas doy. Inaldaw mo ten, agawan ti danom. Ay, isardeng mo pa ilati pa naglabam Ay, inka man kita anti kontador tayo siguradaw nga in turn around damanin. Turn around bagbagayo tatang. Inclose damanin Saan mo't maawan ti danom? No awan ti mangi close iti kontador tayaw. Sino kumati akin aramin iti dayta? Ay, jak nga ron amo anak ka. Paliiwan tayo no asinaw. Ay na, maamuak lang no sino ti mangikuklos iti kontador tayo. Ikak iti pagnakman na. Anya, aglaba ka laan. Ngamnapan mo pa'y inclose amin na kontador, bakay? Wen lakay, ngamin, kurang ti danom arumrumar iti hos. Nagbasit, iso anapan ko inclosen Anya? Ay na, bakay. No basit man ti rumwar iti hos. Ano usam tiagtaya. Saan nakasta? Ang mga nod na makakita king ka, narigat ay. Ha? Amom ti danom, bakay. Napudot dayta pagririyan. Kaslamo iladaga dayta. Intun kon, pinalapal da ka lang araw, dagiti ka aruba. Ay nalakay, iti kaanuman, saan ang mapasamak dayta? Ngamin, mabainda kanya. Gaputaad da ka ba ilan tayo iti biyag? Kita amad Amin dagiti kaaruba tayo. O, ikumparam man, pasig da amin anak kurapay, iso ang mabainda. Anya? Iso ano kayat ko nga i-off amin a kontador? I-off ko Anya ko no agungat da. Agungatak mo Total, awan mo't kabailanda. Nagkapuak kita'y ijayan da Luisa. Agung unget mait. Tabay ka no, tatang? Agung unget atawan da numda. Ay, hindi nakano kita anti kontador naka-off ka now. Hay, kat intern around da isumalagayam nga awan danom tay itay. No asino mo't ati awanan nakem na mangiko-close iti danom. Wan nga ro tatang. Kunamla no isuda lang ti agkasapulan iti danom. Ay, salbag. Karuwa mo iladay ta. Saan tayo amaranranaan kahit iliblibas na siguradaw. Ay man. Pamuak lang no asino ta kinaramid iti dayta. Oy na, titenged na ti i-turn around ko. Ha! Wen! Aramid dayta ko naktumet. Saan na ka mabuteng? Taam mo kasak ti husto. Iso mo ilaang nga agong unget ni antipuring itay naggapuak ijay balayda. Awam mo't la danom dakat. Anya? Awan danom da? Kaya't nasa wen, amin akontador ti danom kat id-dependa. Una, ita-turn around da ako na ni tatang. Hay, awanan ba inan talaga no asino takin aramin iti dayta. Hanggang pasensya langin da at tao no machimpuak.
Ha? Isu dala ayat ang kasapulan iti dano. Masapul nga idependa no kargada. Di dala anusan nanti aguray basit. Wenno agtaya iti rumwar iti gripo da. No di daket salbang. Kunak no siyakla ang tagparparikot iti danaw. Ado tayo magayam. Amin tayo dito abanda na ket parikot tayo ti danom. No asino tinagtured amapan mangid-idda. Day tanga raw ti saan tayo nga amaw. Nalaing mat nga may no asino man day ta. Nga ben, iranana nga awan tao ang makakita. Sana mapanidepon. Ay, nana, awan suspit siya no asino. Ay kwa. Narigat lang amin ka tiagsasaw. Bay amlatan na sa bali at tao ti makakita. Tapno ikanda iti pagnakman na. Ay, no asino man day ta. Kabailak nga ikan iti pagnakman na. Ado suspit siya. Ngamjak pa sigurado. Aguray laeng Tano mapanagnagak nga iso. I-turn around ko titenged na. Anya? Asino ti bagbagam asuspit siyam amangin idep iti kontador anak kao. Asino pa'y kuma? Day dyan nga Elena. Ha? Isulaang ma, ti agpakalaing dito ayan tayo Gan may sa, isulaang tinangato ti kita na iti bagbagina. Awanan pa yung day dyan? Ha? Matiliwak lang nga iso ti mangikuklos iti kontador. Pusi-pusak to pa iti tenged na. Nagungot ka matan anak kao. Diyak atrasan ta dyan nga Elena. Uray iso ti kabaknangan iti lugar tayo. Ano fa? Awan koneksyon ti kinabaknang da iti danong ti bumarangay. Makita na ti di na pa'y nakikita ko naktumat. Oo nya, napan mo manin in off dagiti kontador bakay? Wala kay. Basit nga minti danong arumrumor iti gripo. Sapay ado ti lalabaa. Ay na, pangaasim bakit? Sarda nga mo day tang aramid mo. Ammom ka day, asika ti pagat-atapan da dagiti kaaruba amang ikloklos ka dagiti kontador. Ha? Iso pangaasim man bakit? Di mo urayan nga dapat ti madi nga maaramid daking ka. Sakbay sarda nga day tang aramid mo. Ay na, kas iti kunak idikan ka. Sa anak amabutang kunak mat. Asino ay ti kaaruba tayo anaturad? Awan mat. Ha? Pagsasawak to pa'y idak. Anya? Awan ti kaaruba tayo amakabaal amang dilaw kanya. Amangan numatong taktupay. Nagkapuam nga ay, itaman pa'y anasa pa kaarimwar. Nagkapuak ijayan dambiling. Nakuna na nga ron kanyak anakita na kano ni Elena anang idep iti kontador ti danaw. Kasta ka de. Wan, isaw ti bagbaga na ikay. Ay, kunak no siyak laang tinakakita kan kuana. At dapay gayam sa balay. Husto laang. Tapno mapanagnakan nga isaw ti mangikloklos iti kontador tayaw. Kaya't mo asawen, nakitam ni Elena anang iklos iti kontador tayaw. Wen lakay, manun adaras ang nakitak. Ngam agul uli makaklaang. Or-orayak asabali at tao ti makakita. Iso ang nasaya at tanakita damilain. Ay, tiawanan pa'y na babae. No apay abukbukudan na ti danaw. Apay isulat ang kasapulan. Wen nga raw, adda ko man naturad kat amang ibagakan kwa na. Madaa, ibagakan ni baklata isaw, ti mangibagakan kwa na. Ay wen man ngagpaisaw, apag isaw, naturad dayjay nga anak mau. Amok akabailan na akasarita dayjay nga Elena. Oy, sister. Ada ibagak Anya manen, kabarbaro amaritis manen, ibagamon, ang amnodaan sa anen. Unay kan, saan adaan? O anya nga ron, ibagamon. Naku na ni Auntie Puring, nakita da kano ni Ma'am Elena anapan nang i-close iti kontador tayo. Saan laang nga iso tinakakita?
Uray daan ti miling ka no, nakita da. Anya? Oy, nakangagamit ti dayta chismis. Amumatan, akanayo na kamapan ija ayan the girly agayam ko. Iso amang mangag ko dagita nga istorya. Mapanag nagkaklapod no dayta. Agsaga na kanyak dadya nga Elena. Apay-pay laang ang masapul ang mapanagnagam. Kat saan laang amay sa wunudwa at tao di nakakita. Ay, wun nga agpaisoan niya. Payman? Ay, punuan akon. Ay nang! Di pala nakakagulat ti lalabaak. Ngimawanan ti danom. Anya matan? Kat, in turn around manan ani Ma'am Elena. Una yan. Payman tarumwarag. Inakman kita anti kontador tayo. Anya matatikas toy? Ala, ingkan, bareng masabat mo ni Ma'am Elena. Nasayata nasabat ka, si ka Ma'am Elena akabaknangan dito yung lugar tayo. Naggapuam? Ha? I said, naggapuam? Kwa? Di ka makasumbat. Gapua, ta, si ka tinangidap iti kontador ti danom, sana ya? Wan? Ka? Anya ko matibibiyang mo? Kasta gayam, ah. Awanan ka itibayin, ah. Maminsan pa. Anay ko! Pangasim! Gusto ko man! Sa anak pa akontento anang sipatkan ka. Kanayon mo apusipusan dagiti kontador. San ka di? Iso nga ita, day tatangad mo ti pusipusa. Pangasim! Guston! Sana gaputan na kabalam iti biyag. Kat aramida mo ti kayat mong aramidan. Mawatam? Awan connection ti kinabaknang mo. Tapno agaramid ka iti kasta. Bueno idepam ti kontador ti danom. Apay, si kalati umininom? Si kalang kasapulan iti danom? Ha? Sige, sumbat ka pa'y tabrubi-rubak dahi tarupam. Pusi-pusak pa'y tatangad mo. Tapno saan ka na makaidap iti danom? Salbak ka? Anay ko, nagsakit na talaga titangad ko. Gapoy tinarami day abakla. Ay, balsak day jay. Uray puputan na. Ay, daytan ti ibagbagak king ka bakay. Asaan mo nga urayan nga dapay marami daking ka. Dayjay pa abakla tinaranaam. Ay, Si ka lang araw, turn around na. Uri asino mo nga may, makapungtot iti daytang ay naramid mo. Sa pala ko matagnakam kan. Sana nasaya at tinaagom bakay. Ay, apo na to'y. Awan ti maaramidan ti kinabaknang, no isoda ti adday ti ustaw. Tandaan am dayta, bakay. Anya, tinungpam ni Elena. Wantatang, saan latong pa? Slaps ba? Anya? Naglasto ka sumusumbat? Naplang tilapayag ko iti magsasauna. Iso tinungpa, ah? Ay, saan nga ko ti kinabaknang na no siyak ti mapaunget na? Ay nan, nakabutbutang kamit no sikat ti makapungtot anak ka. Inikak na ti pagnakman na tatang. Tapno di na panunutan aga po tabaknang ket awan ti makaitulad alumaban kan kuana. Kahit anya ngay mo tinakunanakin ka anak ka. Was adi! Basta intern aron ko ba si titanggad na. Ay, sakto pinagawin. Ay, jakla mo ano agang angus pa, agang gaita. Anya! ay na. Gusto lang dayjay ngay naramid ni baklay ti dayjay nga ilay na. Tapno saan amarwam. Agam, ngay mabainak mo. Amangan kami no ibagada, ajak sinuruan ti anak kong agpakumbaba. Ay na, adula amin day ta pakumbaba. No kaskan kwa na mo lang ti kasarsarita. No sa anak labakag siyak at inangtong pakan kwa na. May saka mo at naungat ako na. Kay makapaungot-mat ngamin ti kasjay nga ugali na. Tilabagi na ti pampanunutan na. Di na amo apanunutan, akasapulan mat ti danom. Di pa'y lakinugtaran ni bakla tapno agnakam. Saan na kinugtaran?
In-turn around na basit ka no titanged na. Ha? Ay, husto no kasta. In-turn around na. Akas iti panang i-turn around na kadag iti kontador. No kas jay asumro ti kinamanaging bubukod na. Kawan. Kita agman no dapay laganas na amapan mangiklaus kadag iti kontador. Iti kasta ngay naramid kan kwa ni bakla. Si kamat gayang bakla. Siya nga ron, kway, anya ti parikot mo. Ibagam sa anak mo matras. Ay, kwa. Awan mat parikot ko. Nasayat no kas na. Ket, sa dino ti papanam. Mapan mo ka di i-turn around manen, dagiti gitbal, dagiti kontador ti danom. Ibagam laeng tapno yadbas kumatipong tot ko. Ay, saan bakla? Saan ko amapan i-close ti kontador? Mapanakla iti store. Inakla gumatang itilana. Pagilot ko ititenged ko a pinusipos mo. Okay, good. Kunak no lumaban ka, tatutupan ka manen. Saanan bakla? Pangasim. Huston, saan ka lumaban? Kan ikari, adya kon i-close ti danumyo. Saanan ako nos? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Umay ka agmeriendan, naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabising? Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabising? Papanamaya, Di talaeng. Masikuranak dito'y balay. Iswarom warak. ramanampay nga ro ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabising? Sige, rumwarak out. Aday ta. Nakasalapay ako. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay. Tararan. Tan 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 tan. Hello? Ha? Abalayan, Mariette. Wait, wow. Nay, si kamat gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka, abalayan. Ay, umay ka, umunig ka. Tadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay, tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimat na balayan. Oo, anya pa'y lang dar-aramita mabalayan. Umunagtan adi ta balay. Nagpudaw ang lopo mabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo. Ala, umunagtakit din di ta balay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Taga-balayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaag.
Haw, adtaw ti cellphone ka, abalayan Mariet. Ipunbok mo ti number mo. Sige. Mutoy. Ay na, naglamuyutin ti ima na. Si Ay, wanted. Hero. Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, bakit din na saan? O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magusto. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito balayo ti katuganga ka lalaki. Kat, anya ko matimadi iti dait. Jak mat imbaga amadi, nanang. Ngamdamagak laang mat tanagapo nga rod dito, Awan, di magaslaan. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kastagayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ha? Ay, sus! Anya day taasasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana may in love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din ay nanang. Tila sasawin nyo. Wingayam nanang. Imayak. Taumay ko man ipaawir ni baby. Tainak iti tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanakita. O di sige, agawira kiti apo. Dalton, anya jay nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwar ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, naskan ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kate, dakasaya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapon nga iji balay ni abalayan Mariet ipagkapiam. Gagangay tagabalayan agkinumusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka dipay nga inka kumustaan ni abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si tibalay na. Kitwain, ti agabalayan agkinkinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, ten ko na di karayan. Barang adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti apo ta abalayan. Wen abalayan. Na. Anyan tilangan ni abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo.
Apayakit kita, anak. Abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalin nga agpantalon ka? Wano, agpalda ka iti atid dog? Ha? Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka, hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apambagi. Saan ka nga agbayin na magi-display iti kinasexim? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, day tanti madiakitan. Gapo ka di tabilbil, anak. Iso akas tati ibagbagam, abalayan. Saan? Ano pala yan? Saan ka di amabaen? Abakbakatan kan. Gam, kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo sakat uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nak ka di, abalayan. Ay, saan na pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat kong gunayo ang nagawir. Inggatangan kayo ni tigatas yo. Ay na, yan yan lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa'ya bakat. Nagsiksiyak to, pa'y. Wanan, basta inuman yun to. Tamakatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, nay. Ay na, adadaman na pumintasak. No uminumak iti kasta agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwen abalayan. Wala, may kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwen abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko raman lang tahat cake mo. Ta inak pa'y agsukat ta agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay, agdi ko siyak biit abalayan. Kat agsubli akbat na ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Papadamla kay, kanagdegos ka pa'y. Nakapulas ka pa'y iti pangruar. Sakat, nagbanglo ka pa'y. Papanamaya, Di ka lang. malangarod, agmerienda ka pa'y. Adalinutok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno ada sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, inakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Makapainsulto!
abalayan Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain, abalayan, Mariet. Uray, jak pa hinaramanan. Nyam, amukon anaimas. O sige, ramadamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan. Mabalin ka di, rumwarta siya paminsan. Rumwarta? As in day? Wen, awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan ay rumwartan. Intan agdate. Isa na balay ta nakapulisya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, balayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini magmagna na balayan. Ay, inlaba ka talagang kinkwana. O anya, abalayan. Napintasak ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kay at kau. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo, balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. O ala, intang arutan. Rumwartan. Ay una balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan. Ay nagadukat nga ipagpagkamon. Rumortakit din. Takayat kumati agpag na. Sige. Ay na. Intan. Balayan. Ammom ka di tinasaukan niya ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan ammom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwa da adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwa iti balay na? Nilakay ko. Ha? Ammom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukat. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay nagmayat dito yung parke, abalayan. Ay, makabang arti angin.
nagmayat ti angin nga agdiso iti pingping ko. Ha? Wanyag pa isaw. Nagmayata balayan. Ay nariknak ti angin na kaslamang agakadag iti pingping ko. Ay na, nagmayat abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Akasla. Or-orayam niya. At mga gagan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot na balayan. Umay ka kabalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Ada nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nagkuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga ron. Kay, papananda ka na. Diyak mo At hapon ni nanang mo, nga ada relasyon dagiti duha. Anya? Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? Ngamin, panunuto man na imbag lakay. Napansin ko ni nanang mo ni nanang ko. Kat, rimwarda adwa. Ay, awan mo't siguro relasyon da. No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tayo agi papaniti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga muna. Nupod na, no saan. Tricia. Abalayan. Abom ka day. Anak karag-rag sa kakunay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Ura siya kabalayan. Naragsakat mo. Agyaman akmat. Tadaka akad katuwak. Naragragsak nga bin. No adda kaduwak nga pagna. Abalayan. Oh, apay, abalayan. Perperengan nakbatan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa, naimas pa iti hotcake mo. Naimpameriendam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man raba ka niti kasta. Kandinak man perperengan na kasta. O si kakit di mo. Abalayan. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa. Naimas pa iti hotcake mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka palayan. Sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo abalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalin lata, abalayan.
Nagimasa talaga ti hatkik mo, abalayan. Paggugustok launay, paborita ko. Sige nga balayan. Mangan kalata. Uway na balayan. No mabalin ko bakit. Dito yakon balay mo gagnaid. Anya. Anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Uway na balayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha? Ay, anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, at tao ay mabit lang tayo nakitaan na balayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan ano aramanan, Dalton. Ha? Nan? Sige man, ramanak man dito hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe. Ha? Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na anapaek. Idinto tati hot cake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan ano aramanan. Ngam day ta napait hot cake, kanom? Kwa? Ilyang? Itan? Agawid tan? Apay, Dalton! Naimimas ka di ti hot cake ni abalayan, Mariet? Ngam ti hot cake ko? Ha? Kwa? Sumangbat ka! Kwa ngamin, ilyang. Kat si kamot abalayan, Mariet? Ha? Apay, na-inlove ka ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakda kayo pa'y? Siguro! Napan kayo pa'y nag-hotel, anya! Sumangbat ka! Di ka guli maklatan! Sana pudno tayo ta. Sana pudno, ilyang. Intan, agawid tan. Ha? Si kapay nga abalayan ko ti maglipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaek? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparikaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang. Agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kanitatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwag latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunag, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami laang nagpagnapag na jay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa? Aklo nagtipod now. Ngam sakbay na. Ipakawanan da ko ma. Pudnaw. Gusto akin abalayan, Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay, Dalton. Anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na balayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa yan nakaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa digdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaeng. Jak to pa inagkan niya oray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang. Awan relasyon da, kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Diyaka mo, ana in love kayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, ti panagkuyog mi.
Sorry. Ay, ibasol ko dahi tao eh. Ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit, pay. Anya laki din na ya. Anya katamain lab ka, kundi abalayan mau. Iti sabali abanger, si ka nga asawa, urnusam nga may tabagim. Tapno saan ang mainlab ti asawam, iti sabalay. Alah, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, nga intay pinaulwan. Hot cake! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag. Naimbag pa ni Fernan. O madanin di pa nagkalaysada iti kaayan-ayat na, pare Pito. Wan nga raod eh. Sana all ko na talata na. Anya nga raod eh. Awan matibalasang amayat ka data. Ay, di may bagati kasta, pare. Adan tulad ta ka di. Kanon to ba dayda? Siyak mapukpukawan ako ni tinamnama. Makaas-asawa akpayan. Ha? Ay, unay kan pare. Kaya't mo sabihin, agbakan? Ket no iso ti gasat. Anya nga raod. Agilo na ko na. Awan mat nga raod ti mayat na palasang. Salpag ti kasto yabag! Makauma! Lumakay tayo nga mawampay asawa! Salpag ka talaga! Ay, nabartag ka manan ako nakaw. Anya ka matananakaw. Tunggal mabartag ka. Pukaw ka la, pukaw. Ha? Di ka di mabain ka dagiti karo ba? Si kalaang di mang mga sapay rabain. Orasan ti panaginan. Awan bibiyang ko na nang. Basta no kayat ko di buka-bukaw. Ang bukaw ang lata. No, daman tinagari tita. Umasidagdag boxing kami. Anya! Sana ka mabutang nanang. Amo yung mantan. Awan ka butang gaw. Uray ang sino. Gan uray manutang umay. Sana ka mabutang kung nagdumas. Anyamatan ni Manong Pidong. Mangibabain. Ay, wan nga raw danakaw. Anya laangan nga iti iba kadag iti kaaruba. Rabiin ng pukaw pay lapukaw. Kunam lano bagi na ti lubong no kasta mabartek. Nalahos taw nanakaw. Ingkakit ituloy ti maturaw. Di ka madanagan. Bagaak ni Manong mo inton bilat. Wan man nanang. Ungtan yun no iso. Tapno man agnagaw. Di na pa'y ammo ti agbain mo. Nasaya at tabi mangon kan bidaw. Apay manan ayananang. Apay manan ngay bagbagam. Apay, anyaya ti parikot mo. Tatunggal mabartag ka. Day talag puka-pukaw tararamidaw. Ninanang mat. Iti kasta kinaturod mo apo manukaw. Iso kumama ti kinaturod mo nga agaram iti balasang. Ha? Lastog mo amin alastog no kasjay amabartag ka. Nga mabutang kamot nga raw nga agaram iti balasang. Oh, day ta kayo manang. Tila ibagbagayo mat. Di ta kayo manlaangan.
siguro wala parikot ni Pidong. Iso kanayaw na napudot ti hulo na. Kan maysa. Kanayaw nga pukka-pukka kuno kasjay amabatag. Anya ko mga ikipagparikutan na. Amagano kaya't namutan ti mga sawa. Mga sawa, ay sus. Awan ti mayat abalasang kanwana. Gaputakas jay kat nga raw ti ugali na. Ay nasaan tayo lang mo. Adan to ah. Ay, sapay la ko mga raw takasta. Barang isumutang ti mamagbaliw iti ugali na. Nasaya at nananaan ka, Pidong. Tata, amaok no hapaya ka rayo na napudot ti ulam. Amaw ka makaas-asawa kan. Ha? Kaya't mau, adayam amukin ka at chicks. Ha? Napintas na jay. Ken siksi. Ken napudaw. Ken natayag. Sino tata? Hintaon bigat. Umay kay jay balay. Mapantay jay ilay. Iyam amukin ka ni Sally. Barang man no iso ti maasawam. Barang no iso ti mamagbali o iti ugalim. Sige tata. Mayatak iti dayta. Umayak tong araw. Anya, ada balasa nga pangyamamuan nila kay pingikan ka. Una nang. Ijay ka no ilitayan na. Kaya't mo ba? Ay katuon ah. Ay ngam, kita agpay ah. No magustuak. Anya, ay nagalasa talaga ti ugalim. Ti kulam, iso ti mga dang, numagustuhan na ka wano saan. Ayan ton kwan, paayan nakalaka nga raw. Ninanang mat. Mala, mapan ka. Iturturad mo ti sumangoy ti balasang. Akas iti kinaturad mo nga agpuka-pukaw, no kasjay amabartag ka. Dahil bagal daw mo salay. Kastamit ka na kayo, tata. Kastamit kan ka, manong. Ay, agyamanak. Ay, uwan gayam. Imay kamay. Gapaw ta kayat kuban ngayam amukan ka daytoy nataer abaraw. Ay, di ka madanagan tanasingpet daytoy. Awan pagdanagam. Ay, baraw. Yam amumutin ati bagim. Naimbag nga oras mo, Sally. Siya gayam ni Pidong. Nice meeting you, Pidong. Ay, kastamat kan ka. Nice meeting you. Sapay la ko mata, itulok mo asarong karan kan tumanan. Awan parikot iti dayta. Anytime, umay kalata. Awan niya, magustuhan ka din ni Sally. Ay, uuwan tata, magustuhan launay. Nagpintas diyo. Ay, kahit, ituloy mo ang mapansar sa rungkaran. Di ka mauma, aging kang aklonan na ka. Uuwan tata, mapanak ka talaga. Nalab at pasay taksamatan kinisali. Iso nga raw, nga aramidam amin na kabailam. Tapno mapagwan mo ni Sally. Adaw ti agdat-daton kan kwa na. Ay ngam sapay lako ma. Tasi ka, ti pakaisabitan ti puso na. Anya? Sana ula talaga, pare ko. Panag ko na, baka asawa ka matay. Sapay lako mga rod pare. Tani. Manumit tawan ko. Ngam ni, awan pa'y asawak. Ay kat sana bali tano aklunan na ka ni Salay. Siya tulangan ti baak dito yung lugar tayo. Ngamin, mga asawa kan pare. Maibagak tula ang dayta no mapagwan ko ni Sally.
Ay, uwan kayam. Amangan no awan pa namin bigat. Ha? Nay, awan mo paray. Ape aya. Kado anak man amapan ijay ayan ni Sally. Mapantado ha? Wen, kado anak tanay. Mabainak amapan na siya klaan. Anya? Mayat no adda ka kadwak. Medyo mapukaw tibain ko. Ay, awanin na. Makapagsarita kayo pa nga alasayaat no daa kakadwam. Wen pare, basta umay ka. Pangasim, mabaina ka talaga. Anya, mabain ka mapanidyayan ti babae nga ar-armam? Asikalaang manong? Mabainak nga road. Nagapan na gaymot ay taabain mo? Ah. Di kan to pa'y mabain apo manok ka no kas jay anabartag ka. Nga mabain ka kit din ama panagaram. Ipakat mo ti kinalastog mo no kas jay makainom ka. Akas lakukwam ti lubong. Si kakit di matading ko. Nagadumanan nga imbagam. Ay kapudno mo ti ibagbagak anya. Makapasurunday ta nga ibagbagam mabain ka. Katawan mo't babain mo. No uminom ka, ure ag may maysa ka. Nagmayat ti panaginom mo. Ngam maipapan iti babae, takrot ka nga rod. Awan initiative mo, masapol nga adda kadwam salbag ka. Anya? Anya paray. Nabaratek tamit eh. Mapantapay ka DJ Ili. Ay, una, mapantalan ta pare. Sana mabali na saan tama paan. Nabaratek tamit din paray. Sana barikod day ta pare. Kabalag pa yung matiag maneho iti motor. Ngalaw may ka. Mapantagit din. Pangasim ko nakmanan. Kadon na. Mabayin na kadumano na siya klaan. Paray. Ala, mapantan pare. Ang mga makaturog doon ni Salay. Sige paray. Mapanta nga ron. Kaduain ka. Ay na, naimbag man ka na anos ka ng kadwakan kwa na nga imay dito'y balay manong. Ha? Ay, when adi. Saan kami kung mga umay? Kapota nakainom kami. Isumag kami tagpilit. Iso nga imay kami. Ngam nakaturog mo tan ni Pare Pidong. Unay matanda ito agayam mo. Umay lang nga din sumarungkar. Nakainom pa'y lang. Pasensya ka na, Sally. Sana bali. Mausawan tumot lang itong madamdama na ita. Ala, bayam nga rin ta iturog na pa'y. Umay ka pa'y aigay kusina. Tagkapeta. Agis istoryata pa'y. Kabayatan ti panangururay ta amariing ni Pidong. Sige, agyaman ako na Sally. Awan ay nyaman na. Umay kakit din. Adaman na damagakan ka. Ha? Anya na ita? Apay, talaga akas ta ti ugali ni Pidong. Kuna na kanyak nga iso ti kasingpatan ijay ayan nyo. Ngamukas lasaan mo. Ha? Iso nga ibagak kumakan kwa na nga awan namnaman na kanyak. Gaputa makitak mat amamartak mat gayam. Kwa. Pasensya ka na. Diyak namin siya ti agsao, Sally. Ang mga panunutan na perjek king ka. Saan nakasta? Talaga adyak kaya ti ugali no. Ala, iso ti kasaritam inton mausawan.
Ay na, diyak mat lang na puutan ng ti oras pare. Anyamat din. Bigat mat gaya man. Kitwen pare. Imbaga ngamin ging nga uray sa antan nga umay. Impilit mo ngamin. Ni Sally nga eh. Nakaturog pa ilaan. Hala, bumangon ta kidin. Tagawid ta. Kabayatan na nakaturog pa ilaan. Dagit itadakkel na. Unay mo tanda ito yung ulaw ta pare. Ay na, nakababain. Sikamot ngamin pare. Kay, anya ti pampanunutan nga eh. Adakit di ama bainak. Oh, salbag ti kastoy. Kahit, anya nga itinagsasaritaan nyo kinisali itay nakaturog ah. Awan mo't pare. Nagkape kami laeng. Kasta ka de. Ala, agawid ta nga ro din pare. Nakababain no makariing da. Kat adata pa'y laang dito eh. Awan namnamaang pa'y aya nga aklunan na kadya balasang nga ararmam. Kat di kamot mapan asi kalaang. Aklunin nakto day jay ko naktumait. Ay na, iti kasta nga aramid mo, mang namnama kapailaan kan kwa na. No siyak lamay sa, jak kayat ti lalaki akaskan ka. Ha? No linalastog, iso paglaingam. Ngam no agarom, masapul at akadwam. Awan saan akayat ti babae ti kasta nga ugali? Si kakit di mat. Amok mat. Ken mariknak. Nga da panagayat ni Sally kanya. Isong amok nga umadanin ti panangaklon na kanya. In your dreams. Anya? Ay, awan mong pidong. Kaslawan sirbina si katin niya mamukin ni Salay. Di ka mat nagalibtak. Anya ti kaya ti asawan tata. Ay, sana na si kati kayat ni Salay. Ni Andy ka daw, ti kayat na. Anya? Ni Andy agayim ko? Aywan, inaklon na pa'y kidin Anya? Ay, saan na pudno day tatata? Siyak tay ayatin ni Sally. Sana ti gayim ko? Ay, pakawanam. Ay, awan maramidam tay sukat nga rod ti kayat na. Kan may sa, basol mo. Kaputawan gamin initiative mo. Nukas dyan gamin amapan kaagaram. Sana masapol nga adda kadwam. Rumbang laeng asiksika. Andiyan nga ita. Di mo amaw agapo itinalabas sa baltik mo. Nagkinaawatan dagayam. Anya? Ayawan maun. Inyam amo katapno saan ka ang mabaakan. Ay, di ka ba nagalipta? Awanan asawanan ni Andy ni Salay. Agbaak kalatan. Anja? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Simbang pagtakaon, suleng, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya man ang tidakulap mo ang mga alay ti sweldo, suleng? Sweldo ko na. At ti sweldo, bakit? Ala. Agpulis ka nga rodan, taing kamanganan, lakay. Ayos, agyaman Adda-adda ako senti ka no sumangputak, bakit? Depende da ita, merto. Anya depende, suleng. No, ada mayawat mo sweldo. Adamat naluto, amasangpetam, kasjay. Aha, No, awan mat mayawat mo sweldo, pues. Awan mat kanam, kasjay. anya? Simbang pagtakaon, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya man ang tidakulap mo, suleng.
Aldaw ti Sabado ita, Merto. Sweldo dagiti construction worker akaskan ka. Bakal, Anya nga kwa, nga ibagbagam, Merto? na-delay ti sweldo may, bakal, Lunes to niyag sweldo kami. Lunis kan tumatan amangan no kasta, Merto. Anya laki din ni bakit? Di pa ikat nabisinana ka no Lunes ak payamangan. No awan ti sweldo, awan mat ti mangmangan. Anya? Alaam tipungan kan ulas mo. Oh, atoy, dayta, Ha? Apay nga intod mo kanyak tipungan kan ulos kaw, Suling? Ijay sa alas ti pagturugam. Anya laki din ni Suling. Awan lat sweldo. Paturugan na kaw ni Jay Salas. No awan ti sweldo, awan matikin na idda. Anya? Pumanaw kan dito siledta. Saan dito iti pagturugam? Suling, bakit? Nagadaw tila mo kay Jay Salas. Dito iti kayat ko pagturugan. Tadamos kiti raw. Outside di kulambo ka, no awan ti sweldo, Merto. Nawatam? Iso nga sam ti maturog ijay salas. Simbang pagtakaon, Suling, bakit? Lunis ita, naalam ka din ti sweldom. Ay, wan bakit? Adtuyan ti sweldo. Oh, ala. Agpulis ka nga rudan, taing kamanganan, lakay. Nakaidasaran ti kananta. Ayos! Makapanganak mitlaangan iti nasayat. Merto, nakadigos akon. Anya pa'y lati aramidam ngay, Merto. Nabasa pa'y matnyag pa'y so tibuok mo, Suling. Ay na, agyaman ak na makaidda ka mitlaangan ita arabi eh. Bakit? O syempre, no ada sweldo, okay na okay, Merto. Ayos nga ron, bakit? Ay na, kanayon ko mga raw niya da kwartak tapno kanayon ka makaidda. Nagadupay lang sa dita, Merto. O may kakit din tani, adupay ti aramida kitya kusina. Inton kwan imbabawi kon lang. Ay, saan bakit? Di mo ibabawi Nakaisambat ni Merta wa naggapo dito balayaw, Suling. Anya tinaramid mo kenkwana? Ay na, di mong damagan no anya tinaramid ko kinkwana, tatang. Anya ayat ibagayaw. Ada bagas yaw? Ay, ada tatang. Pabulutan nagman kidi anak ka. Awan nga min isang may kininanang yaw. Mabit lang, tatang. Inak mangala iti pagbagasan, May. Simbang putakaon, Suling, bakit? Sweldo. Nadiliman ng ate sweldo may, bakit? Ada na pananje para sweldo may. Ay, pumanaw ka, Merto. Anya laki din ni bakit? Apay panahon na ngay. No awan sweldo, awan mat agaw awid dito'y balay. Anya? Ay, pumanaw ka. Di ka kasapulan dito'y balay. Uray santang agkit-kita. Anya? Rabiin, gumin malatiw ka pa lang dito'y balay, pare Merto. Apay ka de.
Mabalin ka dito o may makiturog dito balayaw, pare Claudio. At damat balayo. Apay ngay, adito iti pakiturugan, pare. Pinagtalaw nak ni Suleng nga asawak pare. Anya ti rason? Tapay pinagtalaw na ka, pare. Awan nga main tinayawat ko asweldo, pare Claudio. Anya? Day tala ang ti rason na, pare. Uwan pare, no awan ti sweldo, amayawat kaw, awan mo't serbik tindi bakit kaw. Kwarta lang, tinapatagkan ko na. Ay, una yan. Mala. Umiyan ka pa lang aron dito'y balay, pare. Ay, agyaman na, pare Claudio. Ay, di kagdanag. Agawit akto ni balay may, no adda kwarta amayawat ko kindi bakit kaw. Adto yan ti sweldo, bakit? Kompleto ka di daytoy, Merto. Ay, kompleto, bakit? Awan kisay na. Ala, ingkag puluson. Ada nakadasaran akanenta. Ayos! Makapanganak manin itinasehat. Mabisinak atalagan bakit? I love you, Merto. I love you tudo-tudo without preno. Aha, sa mula ibagat I love you no adda kwartak, Suleng. I love you ko namutin Merto. Uwinin. I love you too, Suleng. Anya pa lang aruti araramido mo ngay. Nakasagana ako na mga rakop ka ni Merto. Ay, uwan bakit? Ay na, nagbanglo ka. Suleng, haping embar sa mamatan kanyak ti palanggana. Gaputawan sweldo, Merto! Anya laki, hindi bakit? Ay, nauyong naawan maitid ko asweldo. No awan ti sweldo, di ka nagaw awid. Anya? Kagurgura ka no awan sweldom. Isa pumanaw ka! Panaw! 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 Apay, Merto. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kum pormi matan ti pakiturturugam. Ay, sa anak ngamin anapatagkin ni Suleng, no awan sweldo, anti Marta. Anya. Ibaga na lati I love you kanyak, no adda maiyawat ko a kwarta. Hangam no awan, kagurgura nak. Ay, unay matan ni Suling nga asawam. Rupat kwarta nga asawa. Ay, naku namaon, antay. No awan ti sweldo, kaslawan meten ti asawa. Sabado itabagay. Adto yan ti sweldo. Ay, I love you, lakay. Ay, nanakupan ka man. Aha. Imbagam manin ti I love you. Gaputan nagsweldo ak. Ay na, inarakop nakpayan. Kailiw kan lakay. Kayat mo, tailutak tinasakit ang bukot mo, Ay, uwin man, bakit? Ay, ilutim man nga ron, tinasakit abukot ka. Ay, na, mailiwak matenken ka. Ay, di nakpayag ka ni tibibig, lakay. Inka pay agdigos, Tapno, nabanglo ka. Uwin, bakit? Ay, hinakagdi ko sa'yo. Ay, na, mailiwak at talagan kan ka.
Apay analpay ti abagam alumabas diti paraangak mertaw. Delikadaw nantay. Anya ti delikadaw. Mapukaw konton ti asawa. Apay kumamapukaw mo ni Suleng. Gaputa, naikatakaw ni ti trabaho. Anya. Nuawa na intimated ko akwartakin ni Suleng. Di nakmeten pagan-anaw. Anya lakit din jay asawam aya. Rupat kwarta talaga. Mabuti nga agawit iti balay may. Kaputawanin ti may intrigak akwartakin ko ana. Apay nga agal aludod ka nga umasidag kanyak, Merto. Kwa, Anya ako jay ngay, kwa. Bakit? Agmauyong kan samot kan Merto. Anya ti parikot. Ah, Apay nga ngirsi ka. Naikatakon iti trabaho. Bakit? Anya? Nagkisay da iti tao, iti pagtrabaho a construction site. Di agsapol ka manan iti sabali apang gadam. Agremedyo ka mata. Uwin, di kagdanag bakit? Agsapolak at talaga iti sabali a panggadak. Suleng, bakit? Ay, di nakman kalbi-kalbitan na kasta, Merto. Mailiwakan kan, bakit? Ay, di nakpilitan, Merto. Sana ka mailiwkan ka. Sumango ka mo na kanyak, bakit? Mailiwakan kan. Di nakpilitan ko nak. Anay ko! Apya sinikil nak ngay Suleng! Imbagak lang arudan na di nakalkalbitan. Dagulit ka. Ay, mailiwak mo't nga ron ka, bakit? Please mo't bakit? Masyan ka mo't kanyak, bakit? Nakakaasiyak mo't bakit? Mailiwak at talagan ka. Pumanaw ka dito. No di mo kaya't asikilan ka manan, Merto. Pumanaw kan. Panaw. Agluto kan ay ti pagarmosaran ta, Suleng, bakit? Kabailan mo ti agluto iti ka na, Merto. Saanan anas ka nga ibaon nakpay. Agrobata nga ruday na mapanagsapol iti trabaho. Agluto ka pa iti kanam, sakbay amapan kag sapol iti trabaho. Apay kasta ka, bakit? Naanos ka laing kanyak, no adamayawat ko aswildo. Merto, gumagat ti tao no ada kwartana. Dayta kadilaeng ti pangibasaram iti relasyon ta. Ti kwarta? No awan kwarta, awan mat inayat, Merto. Saan ka nga ayatan? No awan kwartam, no awan sweldo, maawatam. Anya? No kanayo nga adamayawat mo akwarta kanya. Ay kat syempre, nagagatak Kasanaon kat awan pa'y trabaho kita, Suleng. Ay kat makamu ka pa'y lang iti biyag mo Anya? Ala, ingkagluton iti pagar mo sa ram. Tapno napigsa ka mapanagsapol iti panggadam. Apay, di mo ka din ay ayatin ni Merta, Suleng. Kanayon mo nga, apay. Ay ayatok ti asawak tatang. Nga mas ay ayatok pa'y kumano ada kwartana. Anya, ay nagalasan ti ugalim, Suleng. Di mo ka din maawatan ti asawam kat awan mat nga rod panggadan na ita. Nas ka na makasapol iti panggadan na, tapno nalailo ak manin kan kuana. Ay salbag ka, Suleng. Di ka din kwarta tinapatagkan ka. Nakakaasimat ni Merta. Kanayon analpay ti abaga na masabat ka.
Makasang sangit pa yan tilangana. Di yulatan pakibiyangan ti araramidak tatang. Agkakapsutak ngamin no awan kwartak. Inton kwan na oman ken kanimir tao katagsapulan iti sa balya babae. Ah, Ay, naanak ko, nagbalin ka mo na rupat kwarta nga asawa. anya lakit din ni tatang. Sa anak nga rod ang makaid na no awan kwartak. Wisik. Ay, agbabay aksan, pare Claudio. Apay anay bagam dayta, pare. Nasakit, tinagam ko kinisuling. Jakon maarakaw ken maagan. Anya lakit din, pare. Di mo aramidin ti agbabae, tadakas dayta. Ay, makamuritan paray. Ay, kagurgur ako ni sulay nga asawak. Ay, ayatan naglaang da dyan, no, da kwartak. Naawan kwartak, kagurguran ak. Pare, Ay, di nakmat siguro mababalaw paray. Talaga akayat kauntag babae. Pudno ka di asaan kayon nga kinkinawatan kin ni kasinsin ko asuling? Bayaw merto? Uwen nga road, lure. Pagtalawan nakpay ni Jebalay may. Gaputa, awana hindi maiyakwat ko akwarta na. Kat, papanam nga rod itan bayaw merto. Agawid ako man. Ngam, ang mga no apaan nakmanin. Napaayak nga may nagsapol iti sa bali apang gadak. O, di saan ka pa ilang agawid, bayaw? Anya ti kahit mga sawain, ipag. Bayaw merto, nabayagin abalo ak itinatay. Anya nga ta, no datalaangan ti agden na, ta saan kan nga agawid ijay balayo. Anya? Saan ka di, nagdaton kamat idi kanyak, bayaw merto? Uway na, ipagluray. Iso na laang tani kasinsin ko asuling ting kalaysam. Napimpintas ngamin ngan iti siya. Ay, isan talata na pagsaritaan day ta, ipagluray. Silulukat ti balay ko para ken kamerto. Ah, No apaan na ka ni kasinsin suling? Siyak saan? Ipateg ken ayaten ka bayaw. Ipag, ikwa, jay, Agmay-may saak di tabalay ko, Merto. Awan ti mang disturbo ka data. Ken sa anak nga agsapul iti kwarta ken ka. Ta sa anak a materialistic a babae. luray. Umay kan, Merto. Di kan agaw-awid iti balayo. Umay kan iti balay ko. Ket datan ti agdan na. Isinamon ni suling arupat kwarta. Saan mo nga agawawid ni Merto diti balay, Auntie Marta? Ay, talaga asaanan nga agawid ni Merto diti balayaw, suleng. Anya ti kaya ti asawan, Auntie Marta? Ay. Di mo ammo ti mapaspasamak. Gaputak kwarta lang ti adda di ta panunot mo, suleng. Kano makalawasan nga agdendennada ka ni Lorey. Anya? Ni Lorey akasinsin ko, Auntie Marta? Wan, suleng. Pinanawan na ka ni Merto. Gaputan nagalasmat nga minti ugalim. Anya? Jak kanunungan ni Merto ang nagbabae. Ngam, basol mo matlang, suleng. Saan ang mabalin, Auntie Marta? Saan ang mabalin nga isukat nak ka ni kasinsin ko, Lore? Ang protesta! Isublim ti asawag kasinsin, Lore! Di mo tagikwaan! Agsangit ka mo nakasla ubing kasinsin suling.
Irwar mo ti asawa, katiyawid kon! Ay sus, di ka grumaab kasinsin suling. Anya tararamidam dito suling. Agawid kan Merto, agbalbaliw akon. Diyak kaya tama po kay tibiyag ko. Ha? Ita, ammo mo ang tagsangit. Idinto ta kwarta lang ti kayat mo kanyak suling. Ang balbaliw akon Merto. Basta agawid ka ni Jibalayta. Pangasim ka niya. Pasensya kan. Makisina akon ken ka. Gaputan nagalasmet nga minto ugalim. Imbag pa'y niluri tamawatan na ti sasada. Ay, sana mabalin Merto. Matayak no awan kay tibiyag ko. Nagdalupisak ka mat tinakaslaubing kasinsin suling. Hala, tumakdar ka ditan suling. Kas kalaubing niya sangsakit. Agawid ka nga ruda na ijibalay, Merto. Merto, ay ayaten ka. Di na kumamat isina, Merto. Di na ka di suksukat ka ni Lori, akasinsin ko, Merto. Anya laki, Jane. Day tangamin kahit suleng. Anya nga ita, insukat na kan ni Bertaw. Urnusem kayo di tibagbagay, tapno makisindumblian matlaking ka ni Bertaw nga asawam. Alah, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan ni Tibiyag, nga intay pinaulwat, rupat kwarta nga asawa, dito'y drama tayo. Anya laki, Jane. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.